Došla mi je neki dan poruka u inbox, pita poznanica Gita, jel stvarno ti još uvijek vježbaš? I daj mi reci, kako ti se samo da? Pa nije baš da mi se uvijek da, ali to je dobro pitanje za jedan vlog. A na kraju pogledajte mali dio mog treninga i moje prehrane, možda vas inspirira. Hvala na gledanju. Prije nego počnem odgovarati na ovo pitanje, moram reći nekoliko riječi o svom najranijem djetinjstvu. Slike iz tog razdoblja vezane su za mamu i za sportsku dvoranu, fiskulturnu dvoranu, igrališta i sve vrste sportskih terena. Naime, mama je bila profesorica fiskulture u osnovnoj školi. A kad zažmirim i pokušam je se prisjetiti, onda je to ona u trenirci i u tenisicama, a oko vrata visi još štoperica jer je stalno nešto štopala i zviždaljka fučkaljka jer je naravno u sportskoj dvorani fučkanje bio jedini zapravo mogući način komunikacije. Moja buga provela je djetinjstvo u kazalištu gdje se igrala, pisala zadaće i sve ostalo, a ja sam pak svoje djetinjstvo provela u maminom kabinetu pokraj sportske dvorane, okružena košarkaškim loptama, nogometnim loptama, medicinkama i ostalim rekvizitima, sportskim rekvizitima, a preko vikenda mama je djecu vodila na različita općinska i gradska natjecanja. I kad neko dijete ne bi došlo, ja sam uskakala. Te idi na gol kad se igra rukomet ili igraj košarku ili pingić, igraj šah, čak je i toga bilo. Sve to bilo odlično, zapravo sam se veselila tim uskakanjima. Međutim, kad je trebalo ići na gredu, preskakat kozlić, jer neko dijete ne bi došlo ili skakat u dalju vis ili trčat, to mi je bilo tlaka. Individualni sportovi jednostavno ništa. Natjecanje može. Posljedice maminog odgoja sa štopericom i zviždaljkom na meni su vidljive i danas. Ali, kada je prije 4 godine došao trenutak istine, odnosno kada je bolno rame bilo tako bolno da nisam mogla spavati, leđa da ne govorim, kuk je bolio nepodnošljivo, nalazi su bili užasni, jednostavno trebalo je nešto poduzeti. Dakle, kad je došao taj trenutak i kada je postalo jasno da jedino vježbanje, odnosno uteg i trakica, ono što mi može donijeti promjenu i olakšanje, najveći problem je bio kako se tu povezati, kako se motivirati da radim nešto sama, bez toga da se natječem. Jedino što je preostalo da se počnem natjecati sama sa sobom. Da te dvije ja u meni, jedna koja bi preskočila vježbanje koje se danas baš i ne da izgubi na natjecanju od one koja bi rekla ajde, sutra ćete manje boljet leđa, manje ćete boljet kuk, vaga će pokazati manji broj, a isto tako mišić će bolje izgledat, idemo, možeš ti to. I jednostavno, to je bio način na koji sam se stalno motivirala, ali isto tako na koji se motiviram danas. Ove moje kratkoročne prepirke same sa sobom su, mogli bismo reći, više neka kratkoročna zabava, ali nije pravi razlog zašto i dalje vježbam, vođena sa svojom Power by Gaga koja je uz mene već 4 godine, koja mi svakodnevno priprema vježbice. Razlog je taj što imam neki veći cilj. Uvijek kad imamo neki veći cilj, onda lakše prebodimo prepreke koje se pojavljuju na putu, jer idemo prema tom nečemu što je veće, prema nečemu što je važnije. Ja želim što je moguće duže ostati pokretna, zdrava, imati što je manje moguće zdravstvenih problema kako bih mogla što dulje ostati korisna. Živi smo kad smo korisni. Kad prestanemo nekome biti korisni, više nismo živi. A ja želim biti živa. Mnogi mladi ljudi danas, pogotovo ovi kojima sam okružena, troše sate i sate dnevno na različite TikTokove, Douyin aplikacije, ili jednostavno nemaju osmišljen svoj životni cilj, ne znaju kud idu. I onda je jednostavno trošiti to vrijeme, bacati ga na ništa. Ako slučajno nemaš svoj životni cilj, ako nemaš neki svoj veći cilj, onda je to prvi korak. Sjesti sama sa sobom što je ono
zbog čega sam tu, što je ono što će me učiniti sretnom. Eto, hvala na gledanju, nadam se da sam odgovorila na ovo pitanje. Lajkajte, dijelite, komentirajte, pretplatite se i vidimo se ponovno sljedeći put. Doviđenja. A sad je vrijeme, nakon vježbanja, za doručak. Tu su 3 ličija, tu su crne bobe, tu su bademi, tu su sezamove sjemenke, tu su bućine koštice, tu su čija sjemenke, tu je zlatni lan i tu je cimet i tu je oatmeal bez ikakvih zaslaživača, to su, kak se zovu ove, dobro, ok, pahuljice bez, ražne pahuljice bez ikakvih dodataka i dakako tu je jogurt koji radimo sami zbog toga što Kinezi zaslažuju jogurte, svi kupljeni jogurti su zaslađeni, rijetko se nađe, tako da imamo mašinu i radimo si lijepo sami jogurt. I sad lijepo imam mjericu i u ranglicu si stavim, evo. Prvo ovo zamiješam. Liči crne bobe, jogurt i cimet. Dotle se na vatrici sve ovo grije. Sve to sada lijepo unutra. I kad je sve gotovo, još si dodam ovaj organski kakao powder, da dobijem kao okus čokolade, nema šećera i sve, ali ono baš mi paše. I to je to, moj doručak je spreman. Dobar tek! I vrijeme je za ručak. Što ću ručati? Dakle, ovo je prvo neki kupusić i sad ovo je jako važno. Ovo je tofu, ovo je neka biljkica, ja stvarno ne znam koja, ali je odlična. Ovo su prepeličja jaja, 2 prepeličja jaja danas. Sad malo zelenjavice, onda tu ću uzeti 2 kriškice krompirića, onda ću tu uzeti 2 kriškice lotusa, idemo dalje dečki. Ovo tu je neka repa, nemam pojma. Ovo tu su klice. Ovo je tu neki ko recimo celerov list. Ovo tu je nešto ko naš špinat. Ovo su neke gljivice. Gljive. Sad uzet ću malo tijesta. Viškoga. Ovo tu je, se zna, to je brokuli. Ovo tu je karfiolić, zatim jedna gljiva, jedan šampinjon i sada opet ovaj tofu, to je stvarno odlično. Tako, sad ovo tu, ona će sve staviti samo u vruću vodu na par minuta u vruću vodu i to je moj ručak danas. Oni dodaju još sezama malo i kikirikija. To je to.
što se pije? Vruća voda s limunom i to ogromne količine jer je danas plus 34. A vrijeme je i za večeru. Jabučica u 6. I to je to.